Sireka nongere mbasuze kembifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese aho muherereye nongeye kubaha ikaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka 2025 n'amakuru kandi araza kwitsa no kwibanda mu bijyanye n'urugamba by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwitsa no kwibanda mu kiganiro cyangwa se turaza guhera mu kiganiro n'itangazamakuru abayobozi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kugirana ikiganiro n'itangazamakuru n'ikiganiro cyabaye mu masaha yatambutse. Turaza no kunyura muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira tubabwire ko abaturage bagera kuri 11 bafashwe bugwate n'inyeshyamba za Wazalendo. Turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye, turaza kurebera hamwe kandi nuko byagenze. Igisirikare cya leta ya FARDC ni igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDLR na Wazalendo bongeye kuzinduka bagaba ibitero ku Banyamurenge. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe uko byagenze. Turaza kugaruka ku masasu y'igisirikare cya leta ya Kongo ni cy'u Burundi bagabye cyase bateye mu Rugezi. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo bongeye gukozanyaho ni muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icopo abasirikare barashinjwa guhohotera abaturage mu gace kitwa Opiyenge. Muri Butembo umupolisi yishwe, umwe mu bagabye igitero arakomereka. Ni mu gitero cy'inkazi cyongeye kugabwa ahangaha ahitwa Jugu. Intwaro 8 zambuwe inzego z'umutekano, intwaro 8 zambuwe inzego z'umutekano asubijwe n'ubundi izi nzego z'umutekano ni nyuma yuko insoresore zigabye mu bapolisi n'abasirikare zikabambura intwaro, dore ko izi nsoresore ngo nazo zari zifite izindi ntwaro. Muri teritwari turi imirwano ikomeye yongeye kubura hagati y'amatsinda ya Mayimayi ahitwa Imambasa. Ibi rero bikaba byongeye guteza impungenge ku baturage. Turaza kandi no kugaruka n'ubundi muri Nyiragongo, ni operasiyo zongeye kwakorwa uyu munsi. Ni operasiyo nababwiye makuru ya kare ko zakoreshejwe imbwa zazende zisaka ibisasu. Turaza kurebera hamwe rero ko iyi operasiyo yiswe operasiyo Nyiragongo yagenze uyu munsi. Mwese rero mbahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru menshi amakuru ni menshi rwose, ariko abyanze bikunze turaza kugenda tuyanyuramo dukubita tubangura. Mwese rero ikaze ni wamaze kugera hano ku Ibendera TV, ubwo tayari no guhita uterekaho like nkabibona ko turi kumwe namwe. Hanyuma kandi niba wowe ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nugo gukora subscribe hasi aho ngaho, hanyuma kandi ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha makuru ajya kugeraho abyihuse. Nitwa Mukada hani ku Ibendera TV. Mwese nongeye kubaha ikaze aho muherereye hose mu bice murimo. Ikindi kandi munyandikire hasi aho mumbwire niba turi kumwe. Ese turi kumwe? Inshuti zacu zo muri Kenya muri kutwumva neza, inshuti zacu zo muri Canada muri kutwumva, abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi kumwe, abi Kigali mu Rwanda turi kumwe, abi Kayonza, aba Gicumbi, Rubavu n'ibindi bice byose byo mu Rwanda turi kumwe. Cyangwa bimeze gute? Reka antumike ubundi mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite sambwe indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, reka rero nizere ko ubwo niba bafite kimwe muri ibi bibazo nuko ukoresha iyo nimero ya telefone hanyuma ukabahamagara, ibindi mukabipanga ndetse ukagenda bakagusuzuma, abamara kubona indwara bagahita baguha imiti. Reka atwinjire muri aya makuru tugiye kuyanzikira Igoma, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko uyu munsi ku wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka kuri Serena Hotel Igoma habaye ikiganiro n'abanyamakuru, n'ikiganiro abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ibarizwamo na M23 bongeye kugira ibyo batangariza itangazamakuru. Benjamin Mbonimpa, umwe mu bayobozi muri 23 warunayoboye delegation iri mu biganiro idoha muri Katari, yarahari. Rene abandi nawe yarahari. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo, nawe yarahari. Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma, nawe yarahari. Uyu akaba ari umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bya gisirikare. Hanyuma rero ni ikiganiro cyabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu. Iki kiganiro kikaba kibanze ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko hanini bagaruka ku bijyanye nuko ibiganiro y'amahame mbanziriza mushinga cyangwa se y'amahame ateguza amasezerano y'amahoro nibyo basobanuraga ibiyakubiyemo ko byagenze byose. Hanyuma rero zimwe mu ngingo zigera kuri ebyiri bagarutseho muri iki kiganiro n'itangazamakuru, nifuza ko natwe hano twagarukaho. Ingingo ya mbere ni ingingo irebana n'imfungwa 700. Izi mfungwa 700 zikomeje kuba isereri hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Iyindi ngingo ni ingingo irebana na Bwana Joseph Kabila Kabange hamaze gutangazwa ko agiye gutangira kuburanishwa mu nkiko z'i Kinshasa. Ibi rero abayobozi bo muri Alliance Fleuve Congo babigarutseho ndetse kandi bakaba babaye nk'ababitangazaho ibintu bikomeye. Niyo mpamvu nifuza ko natwe hano ku Ibendera TV rero twabigarukaho. Ku bijyanye n'izi mfungwa 700 abarwanyi b'intare za Sarambwe bateretse ku meza y'ibiganiro idoha muri Katari, bagasaba leta ya Kinshasa kubafungura. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bagaragaje yuko leta ya Kinshasa ngo yasabye ko kugira ngo yemere gufungura izi mfungwa 700 z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo ari uko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo babanza kurekura teritwari ya Rucuru, bimwe mu bice baherereyemo byaha muri Rucuru bakabivamo, hanyuma uruhande rwa leta ya Kongo nabo bakabona gufungura izi mfungwa 700. Ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe rero abagize bati ntitwemera ko ubuzima bw'umuntu bwagurwa cyangwa bwaguranwa
n'ahantu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Bakagira bati ubuzima bw'umuntu ni ntagereranywa kandi n'ubutagatifu, bugomba rero kubahwa nk'uko Benjamin Mbonimpa yabitangaje, uhagarariye M23 na Alliance Fleuve Congo mu biganiro by'idoha muri Qatar. Akaba yavuze yuko ubusabe bwa leta ya Congo batabwemera, kandi asobanura ko mu gihe zimfungwa 700 zo ku ruhande rw'intare za Sarambwe zaramuka zidafunguwe na leta ya Kinshasa, akavuga yuko ibijyanye n'ibiganiro kugira ngo bitange umusaruro bizagorana. M23 na Alliance Fleuve Congo bakaba kandi bamaganye ibijyanye n'urubanza rushinja Joseph Kabila Kabange ibyaha bitandukanye, aho bavuga ko uyu ari umuntu wakoreye igihugu kandi akagikorera atitangiriye itama, bakavuga yuko rero akwiriye icyubahiro gikomeye cyane. Abayobozi bo muri Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa M23 batangaje ko bababajwe n'ukuntu hari abantu bashaka gushinja Joseph Kabila ibyaha bikomeye, kandi bakavuga yuko ngo ari umuntu wakoze byinshi by'ingirakamaro ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bakavuga rero ko batemeranywa n'abashaka kumujyana mu nkiko, ko ahubwo yakabaye ari umuntu wubashywe ndetse akaba n'umuntu ngishwanama mu bijyanye no kubaka iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwana Benjamin Mbonimpa uhagarariye Alliance Fleuve Congo yatangaje ibingibi agira ati nta mahoro ashobora kubaho muri iki gihugu hatarimo Kabila, kandi abamujyana mu nkiko ngo ntibifuza ko ibiganiro biriho bihuriweho n'impande zose byakomeza. Akavuga rero ko mu gihe ibintu bikomeje kugenda gutya, mu gihe hari abarimo kutifuza ko ibiganiro byabaho, ngo ibijyanye n'amahoro muri iki gihugu bizaba nk'umugani. Hanyuma rero Bwana Mbonimpa yavuze yuko Joseph Kabila ari umwe mu banyamuryango ba M23 na Alliance Fleuve Congo, ahubwo ngo kuba aherutse kugaragara Igoma ntibitandukanye no kuba hari abandi bayobozi barimo abepiskopi ba Seniko ICC cyangwa Bintou Keita uhagarariye Loni nawe ageze aha Igoma. Yagize ati Joseph Kabila asumwe muri twe. Yes, haruguru ubwo nari mbivuze nabi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuze yuko Bwana Joseph Kabila atari umwe mu banyamuryango ba M23 na Alliance Fleuve Congo, aho bagira bati sumwe muri twe keretse niba ubushake bwe bwo kwinjira mu gihugu cye yaba ari byo bamuziza, kandi niba ari uko bimeze n'abepiskopi baje Igoma, ubwo nabo rero byaba ari ikibazo. Bintou Keita nawe yaje Igoma, ubwo rero nawe byaba ari ikibazo. Ngibyo ibyo twagarukaho muri bimwe mu byagiye bigarukwaho muri iki kiganiro n'abanyamakuru. Ni ikiganiro n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutangarizamo zimwe muri gahunda zitandukanye. Reka twihuse twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira, tubabwire ko abaturage bagera kuri 11 bafashwe bugwate n'inyeshyamba za Wazalendo. Igikorwa cyabaye mu ijoro ryo ku munsi w'ejo rishyira ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, aho abarwanyi ba Wazalendo mu gace ka Ruvunda hagati ya Uvira na Kicanga n'ubundi bongeye gufata abaturage, aho abaturage bagera kuri 11 bose bafashwe bugwate, ndetse kandi bikaba bivugwa yuko ngo hatazwi neza ibijyanye n'ubuzima bwabo kugeza amagingo aya ngaya.
abaturage 11 rero bakaba barimo ngo abagabo 6 n'abagore bagera kuri 5 bakaba bafashwe bugwate nkuko bivugwa n'abaturage batuye muri ibice. Ibi rero ngo bikaba byabaye hagati saa 12 na saa 1 z'ijoro ubwo nubundi habaga iki gikorwa n'igikorwa bivugwa ko ngo nubundi icyabaye. Aba baturage rero ngo bakaba bongeye gufatwa bakekwa ko yabari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze muri copo y'amakuru ni menshi turakubita tubangura. Reka twerekeze muri copo rero tubabwire ko abasirikare bari gushinjwe guhohotera abaturage ahitwa iyo Pienge mu minsi ishize. Abasirikare bishamirizwi ku izina rya Django barashinjwa rero guhohotera abaturage bo muri Opienge ni mu karere ka Bafwasende ni mu ntara ya Copo. Ibiheruka gutangazwa ni byabaye mu minsi 2 ishize ubwo bafataga abarimu 2 bigisha ku ishuri ribanza rya Onari riri mu rugaga rwa Waganda. Bivugwa ko kuva icyo gihe abo barimu bakomeje gukorerwa iyicarubozo rya buri munsi. Ibyo bikorwa ngo bikaba biri n'ubundi mubiri mo kwangiza ubuzima bwabo ndetse kandi bikaba ari uguhohotera ubuzima bw'ikiremwa muntu. Amakuru aturuka aho iyo Biyenge agaragaza ko hari n'amasasu akarishye agenda araswa igihe cyose nta mpamvu kandi akaraswa mu bantu. Umwe mu basirikare bakekwaho ibyo bikorwa ngo yarafashwe ubu akaba yaroherejwe muri gereza nkuru ya Kisangani n'ubundi akaba ngo yoherejwe hashize ibyumweru 2. Ubuyobozi bw'akarere ka Bafwasende binyuze muri Wiri Ishimbiye bwemeje ibyaya makuru. Uwo muyobozi akaba avuga ko ngo ubuzima bwo kubana hagati y'abasivile n'abasirikare bwamaze kuba ingorabahizi bitewe n'iyi mpamvu. Rero ngo bamwe mu baturage bahisemo guhunga abajya hano ndeshya n'ibirometero 110 uvuye muri bice ni ku muhanda mpuzamahanga wa 4 route nationale nimero 4. Reka rero mbere iyo kwerekeza Butembo tubanze tunyure muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko nubundi ngabo z'u Burundi n'igisirikare cya FARDC ndetse na FDLR bazindutse bagaba ibitero ku Banyamurenge. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kugaba ibitero mu duce dutuwe n'Abanyamurenge mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka nibwo ibitero abo mu ruhande rwa leta ya Kongo ababigabye mu gace kitwa kwa Asekaganganda no ku Kivumo. Utu duce twombi duherereye mu nkengero za santere ya Minembwe ugana mu gice cyayo cy'amajyepfo ashyira uburengerazuba. Ubuhamya bw'abatuye ahangaha buvuga ko humvikanye urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje nyuma y'uko twirwaneho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe batabaye abaturage ndetse ngo byaje kurangira abasubije inyuma uru ruhande rwa abarwanyi barwanira leta ya Kongo. Nubwo uru ruhande rwa leta ya Kongo amakuru avuga ko rwasubijwe inyuma ariko ibi bitero byahungabanyije ibikorwa by'abaturage ahanini inka ngo zari ziri ahangaha zikaba ngo zasahuwe n'ubundi zindi ngo zikaba zahungishijwe zikerekezwa mu duce dutekanye.
Ibi bitero rero ngo bije bikurikira ibiheruka kugabwa mu Bijabo kuwa gatatu, ariko nabyo ngo twirwano yabisubije inyuma, bikaba rero bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ahangaha, dore ko ibice byo Minembwe bikomeje kugenda bigabwaho ibitero bikomeye cyane. Tukiri aha muri Kivu y'Amajyepfo, reka tunagaruke ku masasu yongeye kuraswa n'igisirikare cy'u Burundi na FARDC mu Rugezi. Amakuru aturuka mu Rugezi mu Majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine Minembwe aravuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafunguye imbunda zimwe barasa mu kirere ari intamirwano. Ibikubiye mu butumwa bwanditswe n'abaturage batandukanye baherereye aha muri ibi bice, batangaza ko n'ubundi ahangaha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi n'ubundi ngo babujije abaturage amahoro. Hanyuma rero bikaza kurangira aba basirikare ngo bafunguye imbunda zabo bagatangira kurasa amasaso menshi mu kirere. Abaturage baherereye muri ibi bice bagira bati byatubujije amahoro kandi binaduteye ubwoba. Ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR bari kurasagura mu kirere amasasu menshi. Bati rero turibaza icyo ibi bihatse, byaduteye ubwoba. Ibi ngo ni ibikorwa byamaze hafi isaha yose barasa mu kirere, ariko kandi ngo ntawe urimo kubasubiza. Ibi rero bikaba byongeye guhangayikisha abaturage. Reka atwerekeze muri Masisi, tubabwire ko n'undi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana na Wazalendo mu bice bya Luke muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akaba avuga ko n'ubundi hongeye kuramukira imirwano ikomeye, ndetse akaba ari imirwano yirije munsi kuri uyu wa gatanu. N'ubundi abarwanyi ba Wazalendo ngo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi mu bice byo muri Luke, ni muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. N'ibitero ngo byatangiye ku isaha y'isa 8 z'ijoro. N'ubundi aha rero hakaba hongeye kubera imirwano, ariko bikaba bivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye n'ubundi kwirukana abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bikarangira rero bongeye gutsindwa muri bitero bari bagabye ku birindiro byarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze Butembo, tubabwire ko umupolisi yishwe, umwe mu bagabye igitero agakomereka. Ni igitero n'ubundi cy'inkazi cyongeye kugabwa ahangaha. Umupolisi umwe yishwe, naho umwe mu bagabye igitero arakomereka. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka, ubwo agatsiko k'abantu bitwaje imipanga n'imbunda kagabaga igitero ku birindiro bya komine ya Mususa ni mu mujyi wa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagizi ba nabi ngo bari babonetse ku mugoroba wo ku munsi w'ejo ku wa kane. Hanyuma rero bakaba bagabye igitero mu gace ka Cimbwe kari hafi aho ngaho. Bakaba rero abaje gutera umupolisi warindaga komine, baramukomeretsa bikomeye bakoresheje umuhoro, banamutwara imbunda ye. Nyuma y'igihe gito uyu mupolisi ngo yahise yitaba Imana. Amakuru yaturutse ku baturage akavuga yuko ngo umwe mu bagabye iki gitero yarashwe agakomereka.
bivuga yuko ngo ubwo bagabaga ibi bitero n'ubundi uyu mupolisi wari urinze ibi biro bya komine ngo yaje kwirwanaho akarasa umwe muri aba ngaba ari nawe waje gukomereka. umuyobozi w'umujyi wa Butembo komiseri mukuru Moa Bekiteri Roger yageze aho ibi byabereye areba uko ibintu byagenze yemeza ibijyanye n'aya makuru nk'uko byatangajwe n'inzego zaho akaba yavuze ko inzego z'umutekano zatangiye iperereza rikomeye kugira ngo abakoze iki gitero bafatwe bagezwe imbere y'ubutabera. Ibi rero bikaba byongeye guteza ubwoba mu baturage n'ubundi ni nyuma y'uko hakomeje kugenda habera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibitero bya hato na hato ahanini by'insoresore zitwaje intwaro. Abaturage rero kabasaba ubuyobozi bw'iki gihugu guhangana n'ibi bitero ku buryo burambye. Reka mu kanya gatoya nze ngaruka twerekeza Jugu naho ibintu bikomeje kuba ibindi. Yes, dukomeje n'aya makuru rero nabwiye ko amakuru ni menshi biradusaba gukubita tubangura. Jugu intwaro 8 zambuye inzego z'umutekano zikaba zamaze gusubizwa ku mugaragaro ininzi n'ubundi zisubizwa izi nzego z'umutekano kuwa kane tariki 24 ni ku munsi w'ejo Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Intwaro zigera ku 8 zose zasubijwe ku mugaragaro ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Nizi gaherereye muri kilometero 30 uvuye mu mujyi wa Bunia mu karere ka Jugu mu ntara ya Ituri. Izi ntwaro zari zarambuwe abapolisi n'abasirikare mu mpera z'icyumweru gishize bakaba bari bazambuwe n'urubyiruko rwitwaje intwaro rw'ingabo z'iyo rwaho ngaho zita Wazalendo. Bikaba byarabereye mu bice bya Nizi na Mabanga. Gushyikiriza izi ntwaro ingabo byashobotse binyuze mu biganiro byayobowe n'abayobozi b'inzego gakondo bavuga ko ari ikimenyetso cyiza cy'icyizere n'amahoro mu gace kakomeje kugaragaramo urugomo rufite imizi mu mitwe yitwaje intwaro. Ku cyumweru tariki 20 Nyakanga abapolisi 8 bari mu rugendo bagana mu kigo cya Iga Bariyeri barafashwe ku buryo butarimo imvururu n'urugomo ubwo bageraga mu gace ka Nizi aho bari batezwe n'abasore bita Wazalendo babakorera icyo nakwita ko ari imbushi biza kurangira rero babagose. Nanone abasirikari 2 bafatiwe muri Mabanga agace kazwiho ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro kari muri kilometero 60 uvuye i Bunia. Aba bose rero ngo baje gufatwa birangira n'ubundi intwaro bari bafite bazambuwe akaba rero ari uko byaje kurangira izi ntwaro zose bazambuwe. Reka twerekeze Ituri. Imirwano ikomeye hagati y'amatsinda ya Mayimayi Imambasa iteje impungenge n'ubundi dore ko yongeye gutuma abaturage ibihumbi bahunga. Imirwano ikomeye imaze iminsi igera kuri 4 ihuza imitwe ibiri ya Mayimayi mu bwoko bwa Babira Babombi muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri yahinduye ubuzima bubi ku baturage bo muri ako gace bituma benshi mu baturage batuye muri ibi bice bahunga. Iyi mirwano irimo abari inyuma y'umuyobozi w'inyeshyamba Kabido n'itsinda rya IRPS riyobowe n'uwita Generali Mayani. Nk'uko bivugwa rero n'abaturage batuye muri ibi bice ngo impamvu nyamukuru
impamvu nyamukuru y'imirwano ngo no guhatanira imihanda yikoreshwa n'abahinzi ifatwa nk'ahantu hafite agaciro k'ingenzi mu gutanga umusaruro n'umusoro, ariko kandi hakaba hanishyirwaho imisoro itemewe ndetse na bariyeri zitemewe. Izi inyeshyamba rero zombi zikaba zishaka ariko arizo zayobora ahangaha, izindi nazo zikavuga yuko arizo zayobora ahangaha. Ibi rero bigatuma abashyamirana ndetse bakarwana. Uduce rero turimo kwibasirwa cyane n'uduce twa Makumo, Biruru na Kumbukumbu, aho abaturage benshi bari guhunga n'ubundi bavuga yuko babangamiwe n'izi inyeshyamba. Ihuriro y'imiryango y'abaturage ya societe civile rikaba risaba leta gutabara vuba igashyira ingabo za FARDC muri ako gace kugira ngo n'ubundi barinde umutekano. Reka twerekeze ahitwa Nyamubingwa ni muri Masisi. FARDC yongeye kwisanga mu mirwano n'ubundi ahangaha ibintu bikaba byongeye gukomera. Mu masaha ya saa 3 za mu gitondo indi mirwano ikaze yabereye mu gace ka Nyamubingwa hafi y'ikiraro cya Muheto. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurwana bikomeye n'iki gisirikare cya FARDC mu misozi ya Remeka n'ubundi muri ibi bice. Biravugwa ko ari imirwano yatunguranye kandi ikaba ari imirwano yongeye kugaragara nk'imirwano yo ku rwego rwo hejuru. Muri iyo mirwano abasirikare bagera kuri 6 ba FARDC barashwe, abandi 3 barakomereka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kandi kwambura imbunda zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa AK47, bakaba bazambuye iki gisirikare cy'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Umuturage uherereye mu gace ka Bukombo yagize ati twabonye abarwanyi b'intare za Sarambwe bongera kurwana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho n'ubundi iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo cyahise kiruka n'ubundi kikirukira ku musozi wa Rurambo n'ubundi ahitwa Nyamubingwa. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye guhangana bikomeye cyane muri ibi bice, byaje no kurangira abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abahatakarije ubuzima. Reka twihuse n'undi tunyure no muri Rucuru tubabwire ko M23 yirukanye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ahitwa Itongo, ndetse aha iki gisirikare kikaba cyatakarije abagera ku 9 bose. Mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu hagana amasaha ya saa 10 za mu gitondo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gace ka Tongo ni muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yamaze amasaha 3 aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoresheje n'ubundi ibikoresho biremereye, ndetse kandi biravuga ko haje gukoreshwa n'ibifaru n'ubundi hagakoreshwa na drone mu gutahura mu guhangana n'ibi bitero bikomeye. N'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. N'imirwano ikomeye rero yaje no kurangira iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubijwe inyuma n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abasirikare bagera ku 9 ba FARDC bakaba barasiwe muri iki gitero cyongeye kugabwa ngaha mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri mwaka wa 2025. Kugeza ku isaha ya 6 z'amanywa kuri uyu munsi aha Tongo hakaba hari mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaba rero n'ubundi cyongeye gutsindwa ahangaha muri ibi bice, dore ko n'ubundi ngo bakubiswe inshuro bagahunga bagana ibunagana.
reka noneho twerekeze kuri operasiyo nababwiye yongeye kuramuka Nyiragongo. n'ubundi Nyiragongo hongeye kuba imikwabo ikomeye y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. ni imirwano bivuga ko rero irimo gukoreshwamo za mbwa zihiga cyangwa se zigenzura hari ibisasu. mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gukora ibikorwa by'imikwabo ikomeye. n'ubundi n'igikorwa cyo guhiga no gushakisha FDLR na Wazalendo zihishe aha Nyiragongo. ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. iki gikorwa cyatangiye saa 12 za mu gitondo mu duce twa Mutaho, mu Humba na Kibati. hari havuzwe ko n'ubundi hari ibimenyetso by'uko haba hihishe amatsinda atandukanye y'izi Wazalendo na FDLR. imbwa rero zabugenewe zongeye gukoreshwa mu guhiga izi FDLR na Wazalendo. akaba ari ku nshuro ya mbere n'ubundi kuva iki gikorwa cyo guhiga izi FDLR na Wazalendo muri Nyiragongo gitangiye. akaba ari ku nshuro ya mbere rero haje gukoreshwa imbwa zabugenewe mu guhiga no kugenda hashakishwa ahari aba barwanyi. izi mbwa ziri gukoreshwa zitwa chien de pelage mu rurimi rw'amahanga, aho abayobozi b'intare za Sarambwe n'ubundi bavuze ko hari igikorwa bagomba gukora ndetse bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo n'ubundi izi Wazalendo na FDLR ziherereye aha Nyiragongo zivanwemo burundu, maze umutekano w'ahangaha usugire 100%. abarwanyi b'intare za Sarambwe uretse kuba bakoresheje izi mbwa zihiga cyangwa se zigenzura ibisasu, hakoreshejwe n'intwaro ziremereye zirimo nka AK47, PKM na RPG7. hakaba kandi n'intwaro za mortier 60 mm na 82 mm. hakoreshejwe kandi drone zo mu bwoko bwa Phantom 4. akaba n'ubundi hari za drone zigenda zikontorora ndetse ziba zifite na radari zo ku rwego rwo hejuru. hanyuma rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba n'ubundi bavuga ko abazaruhuka ari uko n'ubundi izi Wazalendo zivanwe mahangaha zose zikahashira. aba Wazalendo bagera kuri 5 rero abavumbuwe muvumo ahitwa Mutaho. akaba n'ubundi hari n'umwe hakaba kandi hari n'ibikoresho bya gisirikare bigera kuri 15 birimo amasasu, ibikapu n'imyambaro ya gisirikare n'imbunda byongeye kuvumburwa ahangaha. akaba rero ari igikorwa n'ubundi gikomeje, dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko bazakomeza gukora iyo mikwabo aha Nyiragongo kugeza Wazalendo na FDLR zose zishize muri ibi bice. reka rero tugane ku musozo w'aya makuru. aya makuru reka tuyasoreze ahangaha, mbashimira cyane mwe mwabanye natwe, nkomeza kubifuriza kugira ubuzima bwiza aho muherereye hose, ariko kandi nanabasaba komeza kudutera inkunga no kubana natwe muri aya makuru mukayagiramo uruhare. like yanyu irakenewe, subscribe yanyu irakenewe, niba uri mushyashya ukaba utari wayikora, ibitekerezo byanyu birakenewe. niba wifuza rero gutera inkunga ibijyanye n'uyu umuyoboro kugira ngo n'ubundi dukomeze kubaha amakuru no kuyabagezaho neza, ushobora gukoresha
ushobora kutwandikira cyangwa se ukaba n'ubundi wakoresha nimero ya telefone ya Ibendera TV ni 071917008222. Ingi rero wayinyuraho mu buryo bwari bwo bwose waba wifuza kuduteramo inkunga. Reka ambashimire cyane rero mwese mugire ijoro ryiza. Amakuru ku Ibendera TV nakagaruka ku munsi w'ejo mwese. Bye, ciao ciao.